أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Барлык галәмнәрне юктан бар итеп, үзенең киң рәхмәте белән bütün халыкны, bütün мәхлукларны тәрбияләп торучы, һәрбер кешегә үзенең ризыгын үлчәп бирүче, шушы ниғмәтләрнең иң зурысын һәм bütün җирдәге булган bütün ниғмәтләрне Әдәм баласы өчен бар иткән, Әдәм баласын дөньяга хөрмәтләп, дөньяга китергән, шушы ниғмәтләргә шөкер итеп яшәргә әмер итүче, шөкер итсәгез, дөньяда вакыт тук арттырып бирмен, сезне ахирәттә газапламам, җәннәтле итәрмен дип әйтеп вәгъдә итүче. Әгәр дә шөкер итмәсәгез, миңа гыйбадәттә булмасагыз, ул вакытта минем газабым андыйларга бик каты дип әйтеп кисәтеп торучы Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз һәр вакытта булып торса иде. Сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез һәр вакытта ирешеп торсалар иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: кемнәрнең гамәлләрен кабул итәм, иллә мәгәр шушы кешеләрнең гамәлләрен кабул итәм ди, иннама ятақаббалуллаһу минал муттақин. Дөрестлектә Аллаһка карата тәкъва булган
kişilerden gine bütün kıla tırgan gamellerin onun rizalığı için başkara tırgan kişilerden gine kabul itemdi Allah subhanahu ve teala. Mene bu kişi için, Müslümanlar için en ağır bulgan gamel, ihlaslık. En ağır bulgan gamel. Hem Kur'an'da Allah Teala Beyyine suresinde وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ di. Min di olarga di, ol kişilerge, iliktegi yaşayan kişilerge bir nindi emir, bir nindi buyruk da birmedim di, bir buyruktan kaladı. Bir buyruk kına birdim min olarga di. İlle degen söz cemaat ol iskerme yası, birgine buyruk birdim, nindi buyruk, liya'budullaha Allah'a gıybedet kılsınlar deyip. Hem şuşa gıybedette nerse işlesinler deyip. Muhlisine lehuddin. Dinni onun rizalığı için ihlaslı tutsınlar deyip. İhlaslı bulsunlar gına deyip emir ettim deyip. Büten nersege emir etmedim. Mine dinnin nigizi cemaat kıla tırgan gamellerimizni Allah rizalığı için gine kılı. Niçin şuşulay deyip Allah Teala? Çünkü Edem balasının kalbi barbir ovuşa ikinci yakka. Allah Teala eytkenge kişinin nefesi barbir karşı kile. Rahatlık kitabı. Mesela eytik uraza. Allah Teala emir etken urazanı. Diresingini etkende nefesimiz onu kabul etemi yok mu? Yok. Nefes onu kabul etmi. Çünkü ol aşarga, içerge, rahatlenirge, lezzetlenirge irengen ol. Allah Teala ite, nefesini mina buysundurdu. Üretilmegen toyını, otni üretken kibik. Mine cemaat birinci tapkır otlanıp kara olatka. Onun için üretkenlerin cemaat ot tutuşular, yaki umumen tecrübeli kişiler bileler indi. Nişik ittirip ol ot üzünün üstünden silkip, yaki nişik sikringenin bilesiz, nişik ittirip yığıp dışarıga hem yıgırıp giderge. Mine şuşa cemaat üretilmegen otni, toyni üretken zaman nefesimizni Allah Teala terbiye kılırga koşa. Yok ise de ol sizni de harap etecekti. Üretirge, nefesimizni yuvaşlandırga koşa. Otni yuvaşlandırgan kebek. Onları bir irenseyin de cemaat hocasını tıngetirgan bula. Mine muhlisine degen söz cemaat nefesinizni osta kaldırıp, mini birinci urunga koyup, terbiyelegizni, nefesinizni Allah'a gına gıybedet kılırga. Hem bu cemaat bütün işlerde şuşulay. Namaz okuganda da şuşulay. Sadaka birgende de şuşulay. Birer indi birer kişi günahka çakıra seni. Ol günah seni kızıktıra. Yusuf peygamber yeş malay vaktında, yigit vaktında nişi gittirip patşanın hatını bütün işiklerini yapıp biklep koyup karşısına kilebit. Bir çiver, dünyadaki bir çiver hatın. Sendi minike bulurga tiyiş. Min etkenini işle, işikler de, terezeler de yapık. Nefes cemaat bit. O bit, peygamber bulsa da, onun bit, kalbi Edem balası. Allah subhanahu ve teala ite, minim rizalığım için şuşa haramlandı, boş tarttı di. Yusuf aleyhisselam. Nicik dibeyte? Ma'azallah.
Ma'azallah. Biz aytamiz, "A'uzu billah", Allah'a sığınam deyip, "Ma'azallah, men Allah'a sığınam" deyip. Şu şey birdendi. Yeş yigit, gayreti toşup tıratırgan yigit. İşik terezeler bikli bir kişi de körmey. Lakin bir zat körgenligin bilip, Allah Teala'nın küs koraşından işik terezelerini yapıp kına, çarşavlar kırıp kına kıtılıp bulmaganlığın bilip, ihsan bilen, ihsan. Mine Peygamberimiz bit sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ferişte kişi suretine kirip gelip sıragan vakitte nerse ol ihsan digeç, ihsan oldu izgilik dip tercüme etilse de Peygamberimiz bit eyte ihsan ol Allah'ını kurgen gibi gıybedet kılıldı. Mine cemaat Yusuf aleyhisselam'nın ihlaslılığı. Mine Allah Teala'nı kabul etti. Eğer de ol şu işten, şu zinadan ten lezzeti, nefis lezzeti biletirgan, lakin Allah'nın oçuğun kitiretirgan işni, işlerge jiyinsa, hem eğer de meselen etisinin koraptırganlığın, enisinin, yaki başka bir tuğanının, umumen kişi kürgenliğin kürüp eğer tuktasa, bu ihlaslık bulmayacağım. Ol barı tuktu, lakin bu ihlaslık değil, evul Allah Teala rizalık için tuktadı. Mine bu cemaat, bütün işte de şuşulay. Namaz okugan vakitte da, sünnet nukisın mısın, farz nukisın mısın? Peygamberimiz bit etti sallallahu aleyhi ve sellem. İn katı korkkanım riyadı, riya. Показушное поклонение. Riyadı. Nişik bula ol? Bir kişi de namazga basadı, ona korap tırganların kürep namazın maturlığı başlaydı. Mine gitti ihlaslık cemaat. Köresiz, kişi kübrek kişi rizalığın tileyi. Allah Teala rizalık için inde meselen tünle bir kimde körmey, hatını yıklı, balalar yıklı, avultırgan namazga dığa da Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem dığa kıladı. Yalgız vakittadı. Hem küzünden yeşler çıgadı, mildirep küzünden yeşler ağa. Allah'dan korkup. Mında riya bulurga mümkün mü yok mu? Mında bulurga mümkün mü ihlassızlık? Koy bir kişiler var, klovunlar, şuşunday aktörler, kişi karşısında hatta yıllarga da mümkünler. Yıllarga mümkünler. Dığa kılgan vakitta yakşı dığa kılarga mümkünler. Dığa kılgan vakitta da cemaat ihlaslık kirek. Dığa kılgan vakitta kişinin ihlaslığı yuğala şula yok cemaat. Cemaat bilen dığa kılgan vakitta. Birisi kişi kul kötere dip kul kötere. İkincisi dığa kıla köngülü bulsun deyip. Koya kittim anın cemaat ihlaslık. Koya kittim anda cemaat gıybedetteki ihlaslık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite kıyamet gününde Allah subhanahu ve teala mine biz onu bilirge tiyişlibiz, unutmaska tiyişlibiz. Allah Teala'nın külegesinden başka bir nindi külege bulmayı. Külege koşan şey ol cemaat. Birer nindi ağaç bulsa, birer nindi istina, birer nindi iyi, şunun külegesine kiresin de isse vakitte ışıklanıp durasın. Ey rahat bula şuşunda jil değişip gitse, isse de. Kıyamet gününde kıyaş baş üstünde bula. 1 mil yiraklığında. Miller türlüğünde o. 1 kilometreden artık. Eytik era 1 kilometr yarım. Galimler eyteler kıyaş hazırgısı vakitte 150 milyon kilometr yiraklıkta deyip. O vakitte bol baş üstünde deyip eytirge kirek. Keşeler kıt çıkkıç katı tirlep, tirge batıp, jirge tisine tirleri.
Менә шушында bir агач, bir тау, bir калкулык, bir нәрсә дә юк. Бар bir күләгә, Аллаһ Тәгаләнең күләгәсе, гарш күләгәсе. Шушында Аллаһ Тәгалә 7 төрле кешене, 7 кешене генә түгел, 7 төрле категория кешене күләгәгә ала. Үзенең күләгәсенә. Рәхәтләнеп шушы күләгәдә торалар. Ни өчен шушы күләгәгә ала? Чөнки Аллаһ Тәгалә аларны ярата, алар сайлап алынган кешеләр. Алар Аллаһ ризалыгы өчен генә гамәл кылган кешеләр. Гадел җитәкче дип Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Гадел җитәкче, правитель. Аллаһка гыйбадәт кылып үскән яшь егет яки яшь кыз. Икенчесе, Аллаһка гыйбадәт кылып үскән яшьтән үк. Өченчесе, күңеле һәр вакытта мәчеткә бару турында хыялланып яши торган кеше. Кайтып китте, менә яңадан бару турында хыяллана. Эленеп калган. Менә мәсәлән, bir кеше чыгып китә җомга намазыннан, аның килергә исәбе булмый икендегә, акшамга мәсәлән. Ләкин ул икенде вакытында исенә төшерә, телефоны калган икән мәчеттә. Килә икендегә шушында телефонымны алып китәрмен дип. Икендегә килдеме ул җәмәгать телефонын алыргамы? Менә күңеле эленеп тораның хәзер. Телефоным калганында, әйберем калган, бумажнигым калган, күңеле эленеп тора хәзер барып алырга иде дип. Җәмәгать мөселманның Аллаһ Тәгалә ярата торган кешенең күңеле кала мәчеттә, калбе калган мәчеттә. Шушының өчен ул гел килә икән монда. Шушы кешене алам ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Үземнең күләгәм астына ди. Дүртенчесе, берсен-берсе Аллаһ ризалыгы өчен, дөнья өчен түгел, Аллаһ ризалыгы өчен яраткан кеше. Аннарысын бишенчесе, берәр матур, чибәр, бай, дәрәҗәле хатын сине зинага чакырган вакытта мин Аллаһдан куркам дип әйтеп баш тартучы кеше ди. Күрәсез, җәмәгать бөтенесе ихласлык белән бәйле. Нинди көч, нинди куәт кирәк җәмәгать шушы вакытта, шушы гынахтан баш тартырга. Ул күңелен Аллаһка таба борып җибәрде. Һәм җәмәгать берсе раҗулун тасаддаqa би садaqatin فأخفاها عن شماله حتى لا تعلم ما تنفق يمينه. Алтынчы кеше җәмәгать. Садака бирүче кеше ди. Садака. Менә җәмәгать садака дигән сүз. Без аны садака һәм хайыр. Икесе дә гарәп сүз аның. Ни өчен җәмәгать кеше эшли торган изгелеккә садака диелә. Ни өчен садака ул? Ул ясалган сыдык дигән сүздән. Ас-сыдык. Тугрылык, раслау, садака бирә торган кеше үзенең шушы гамәле белән Аллаһка гына тугрылыклы икәнлеген күрсәтеп бирә торган әйбер икәнлеген раслый. Шуның өчен ул садака була. Әгәр дә юк икән, минем садаканы кая куйдылар икән? Bildiler miken? Bilmişi olmadılar miken? Birisi de olmagan iken, ahırdan. Kadrini de bilmediler. Mene şuşundu uyular bolsa cemaat, bitti ihlaslık. Eli İmam Eş-Şa'bi bir tabiğin ete, İmam Eş-Şa'bi ete, sadakanı birgen vaktinde de.
Мәсәлән, бер мохтаҗ кешегә бирәсең садақаны. Шушы садақа биргән вакытыңда ди, шушы садақаның әҗерене шушы фақир кешенең садақага мохтаҗлыгына караганда ди, син әҗер савапка күбрәк мохтаҗ икәнлеген аңлап бирмәсәң садақаны, ул садақаң дөрес түгел ди. Мин шушы әҗер савабын өмет итеп бирәм. Миңа кирәк ул фақиргә түгел. Ул сораган кешегә түгел. Ул фақир кешегә кирәк булганга күрә түгел, савап миңа кирәк булганга күрә бирәм димәсәң, садақаң дөрес түгел ди. Имам Әш-Шәгъби әйтә, рахимаһуллаһ. Күрәсез, җәмәгать менә бу хадискә нигезләнә ул. Уң кулы биргәнне ди, сул кулы белмичә калсын, ягъни шул кадәр дәрәҗәдә яшер ди. Һәм шул вакытта ди Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, Раббың Аллаһ Тәгаләнең ачуын сүндерә ди шул садақа. Аллаһ Тәгалә ачулы сиңа, шушы садақа аркасында Аллаһ Тәгаләнең ачуы бетә сиңа. Ачуы беткәч нәрсә була? Сине гафу итә. Менә гафу итеп, менә шушы күләгәсе астына кертә сине җәмәгать. Бөтенесе ихласлык. Менә шушы ихласлыкны булдыру җәмәгать. Иң авыр әйбер. Һәм менә җиденчесе шушы күләгә астына керә торган. Аллаһ Тәгаләне ялгыз вакытында искә алып, дуа кылып күзләре яшьләнә торган кеше ди. Ялгыз вакытта. Төнлә торып, тәһаҗҗүд намазларына торып, йокысын, тәмле йокысын бүлеп, төнлә торып, намаз укып, дуа кылган, күзеннән мөлдер-мөлдер яшьләр ага торган кешене Аллаһ Тәгалә кертә үзенең рәхмәт күләгәсенә. Чөнки булар, менә шушы кешеләр бөтенесе дә Аллаһның ризалыгы өчен гамәл кылдылар, гыйбадәт кылдылар. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да, барлык мөэмин мөселманнарга, җәмәгатебезгә, җөмләбезгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ихласлык, тақвалык насип итеп, шушы кыла торган гамәлләребезне фақат үзенең ризалыгы өчен генә кылып яшәүләрне насип кылса иде. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.